Don't enter here. No, put the entrance here. Yeah. I'm blocking it. That's no problem now. Hey! Come here. Allah maɗauke sarki ya masa afuwa dama rayuwa kenan kullum nafsun za'i Allah maɗauke sarki ya masa afuwa dama نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم اللهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا غفرانا يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Personally come to pay him a special condolence visit. Therefore, with the kind permission of His Excellency, I invite ajalin musamman ma'ana abin da Allah ya karba nasa ne wanda ya bar ma nasa ne kuma kowa yana da ajalin sa sannan ne ayi hakuri. Loyal Vice President, the history of Nigeria, distinguished international